Kei te wanga te hapori o te kōkoru o tītahi I te riu o Porirua, I nā kua pāno ngā matikara o Mahuika ki tō rātou whenua. Tētahi tangata I Wainganui te mura, ko tēnei kai tine ahi a te ratonga patuahi. Very challenging. The terrain, access to the terrain was quite difficult in places. It required a lot of resources to get it under control. I nā te mai au tō rātou hāpori me te mahitahi o ngā ratonga patuahi I kore ai I kapuhe o rātou whare. Actually, I was one of the guys that actually called a fire in at around about 4:20 yesterday afternoon. Engari ahua wari mātou mō mātou whānau, kai tēnei taha noho ana I mēnia kia wahi o rātou whare, kai reira mea tana. Haramai ki konei noho ana, nei he rūma, nei he mea. Tau koera ta mātou mahina nā hira, kimi hari nā whānau, kimi whare mo nā whānau, hai noho ana. Ko te kimai a te iwi haukainga o tēnei takiwā o Porirua, e hara tēnei te mahi tuatahi a ngā matikara o Mahuika kia rātou. Ko tahi rau 50 ngā tāngata I whakahauti e te ratonga patuahi me ngā pirihimana kia puta I o rātou whare inanahi. Once you see something potentially dangerous as this and you've been evacuated before, you know what to do. You know to get your whānau out. I actually remembered 18 years ago when exactly the same thing happened. Fire came up the gully here and we had to evacuate then. As soon as I saw the flames down there yesterday, we started preparing for an evacuation. I tēnei wā kai te uiui te ngā pirihimana tētahi tangata, te kaumaha whā tōna pakeke, e whakapai tia nāna I tīmata tauāhi. Joe Glenn, Te Karari.